Kan program ento zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta a ko shan rong bol na sang chansin ilo en hawang u SEC thutkhom voi zathum palina le voi zathum pangana nei ani November ni somni panhini laini khan Synod Executive Committee chu JM Lloyd Hall Synod Office a avoi zathum palina nan thukhoma meeting hi moderator Reverend Dr. Si Chongming len na kai Hruaina he thukhoma hian upa in nei na kol tu ro chungchang te MKC term thara Presbyterian Caution IO tur le kumsang ni somni pathum general meeting palai tur ruatte doctor specialist zirzo te din hunti chen chungchang te additional budget da bel chungchang te research base a caution mathlir chungchang te an ngai to ani November ni somni pathum dinga ni a executive committee voi zathum pangana an thuzom le ngala he thutkhom hi budget session ani a Synod department shang budget draw manna Synod finance committee in apom to chu ngai to ho ani SEC in budget hi apom fel nuwa Synod in khom puya ngai to tura chop chwa ani ang ATC day voi somnga pariat na man ani November som pasari zirtop ni chonudar khatle chanve khan Aizol Theological College chuan college day voi somnga pariat na an manga upa professor lalnundang registrar Mizoram University chu speaker ani head program hi Reverend Dr. Si Chongming Lian Synod moderator in Akai Shwaya Reverend Professor Tlang Ming Thang ATC principal in Lom na thu asoi Reverend Si Zoramoya senior executive secretary Mizoram Synod le upa Biral Mun Lian Synod secretary ten zirlai ti thabik te hna loman sang an hlan bok Speaker in Education from Christian Perspective ti thupui mangin thu soya tunlai khovel in thlak dang lam le abikin new education policy awang Christian te tana chona na satak in chhop le mo phur na te asoi ani ATC male voice ATC female voice le ATC choir te anzaya Reverend Professor LH Rosia Dean of Graduate Studies in Lom thu asoi ani ATC hi kumsang ka zukwa pasari azo sap Reverend D.E. Jones hovadinani a tuna hian pathian thu zirna regular course pathum te BD MTH le DTH a zirlai zani palli anom meka hengba ka hian Synod of Sirampur College noya ponlama tanga zirna lay theological degree shang BCS DCS le DCPC te hon ani bok Synod Mission Board rongbol na shang longai thla ila Jharkhand Mission Field November som pali tangni som pasari sungkhan gospel team ten Bandor Jorale the water Karbinda Pastor Biala rongbol na anneya he huna hian bel tu thar pali en oma koshandanga train mi pakhat kan koshana ron in pe a November ni som pakwa pathya ne khan koshandanga tangin chung ko khat member pali omna kan koshana an ron in pe bok masihi sangati November ni som pakwa pathya ne khan Kolasip area masi sangati ten Kolasip le bil khotlirin kara one day crusade neya crusade a hian bel tu thar somriat patni an om trust November ni som paret in rin ni khan lungdai pastor quarters and ferin pulal shad ringa je kal MSSU November ni som paret in rin ni nileng in dampareng puibial chung mun hia MSSU program Sunday school ziti to training ne ni a Nula Agnes Rin Zoal assistant coordinator le trainer te upa shil than sang ale upa lal siam moe patswaw ten training hi an man puyani dampareng pui koshana mi som ruk le salem boarding a mi som nga pariat an vayen mi za som pariat training a hian an telani koshan meichia November ni som pariat le ni som pakwa chung khan leadership training le Christian chung ka campaign nin hetia hen koshan meiche shwai tu te an kal vaphai biala Pilal Monzo le assistant secretary le committee member te Pilal Thanzami le PK Rinthiang limi Swarle Abiala committee member te PC Thanpari Pilom Kimi le PA Nazi te KTP November ni som pariat le ni som pakwa chung khan Chatarpur Delhi India ram khopui KTP meet masaber ne ni a Central KTP Shwai tu te upa lalmuan puya General Secretary upa F Zoher liana Financial Secretary le tlangwal mal som dong liana committee member te le Mizoram Synod choir ten he hun hi an man puya mid thupui koshan pathian khopui ti chu Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary in Church KTP na soi November ni som pariat le ni som pakwa chung ve khan siang klang branch KTP Golden Jubilee man puin Central KTP assistant leader pu Elvira Thantluang ale upa Robert Lerin oma committee member te ankal Presbyterian English School
November ni somni pakhat atang ni somni pathum chung khan PES paruk rule chom rualung mualpheng maite khobel le muncha PES tetlo in pusil rin liana supervisor of schools sakal Synod relief fund pe kani tun nai harsat na sang tok te ne na hetia he Synod relief fund pe kani korte thoveng khwa in kang chung ko pani ne na cheng sing thum sang ni vai va kon veng thlang adam lo mi pani ne na cheng sing khat ve ve veng hnuai adam lo mi pani ne na cheng sing khat ve ve tuipui bari veng lui adam lo mi pakhat ne na cheng sing khat tlung vel gate veng adam lo mi pakhat ne na cheng sing khat korte thoveng adam lo mi pakhat ne na cheng sing khat then zol harmon veng a khosa khar sa chung ko pakhat ne na cheng sing khat phulen veng thar adam lo mi pakhat ne na cheng sing khat te khang khwa dam lo pakhat ne na cheng sing khat then zol kanan veng adam lo mi pakhat ne na cheng sing khat le chia tlang veng hlona dam lo mi pakhat ne na cheng sing khat te pek ani moderator in biak in hong November ni somparet in rin ni khan veng hlun ko shan biak in then zol veng thlang pastor bial chunga mi chu Synod moderator in hong biak in hi awang fit som thum paruk le adung fit som riat paliani a tun din huna ko shan upa pasari tolu papa ni le ko shan member za thum som pasari amin missionary som thum pathum an som mek bok Presbyterian pastor pension in to khom voi som nga pathum na man ani November ni somni pathum ding ani khan pi zai ho Synod Conference Center a Presbyterian Pastor Pension Fellowship in to khom voi som nga pathum na manani a session ni attending chomale chonua te hun man ni in tlaya chotluian kil ho nga lani in to khom session khat na hi Reverend Dr. Zaiming Thanga PPPF Chairman in Akai Hruaina, PPPF Secretary Reverend Dr. H. Vanal Avan na train report ngai thlakani thupui pension nun mandan chati chu Reverend C Chong Liana PPPF Financial Secretary na train ngai thlakani nuwa soi ho na hun man sui ani chon bu hun hi Reverend C Rosiama PPPF Vice Chairman in Akai Hruaina ve thunga thupui soi ho na sharing le inti hlim da huna tan man zui ani Reverend Dr. Lal Chungnung a PPPF Assistant Secretary na train lom thu soi na ngai thlak ani Somale chonu program a hian nula hler en brati chu nung takina zai thin bok Presbyterian Pastor Pension Fellowship a hian pastor pension a piang an tel zela kumtin in to khom hi nein in fui tharna le in potla na hun hlimom tak an mang thin ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary te program longai thak chun zamang Reverend Dr. C Chong Ming le na moderator Voin pathia ni han kor tha biala huna manganga choma kor tha south coashan chonua kor tha north coashana le zana ko kor tha coashana huna mangang Reverend Caesar Ramoy senior executive secretary November ni somni pasari atang December ni thum chungin sin program nei lava office a omang Reverend VLY Shan le executive secretary November ni somni pakwa SMTC azir tur interview board le counseling kharna a omang Reverend Dr. Kela Lomzwala Executive Secretary November ni somni pasaria campus ministry program a telanga ni somni pariata Central KTP committee a thuanga ni somni pakwa music cell le masi sangati working committee a thuang November ni somthuma Synod officers meeting le December ni khata pastoral committee a moderator le executive secretary te an thuang khati zong kha tuntumatana weekly round upon kan man the te chuni e